Reka mbifurize kugira umugisha, kugira imana n'amafaranga abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose. Ariko by'umwihariko reka maze nasuhuza aba bavandimwe. Hari umwitwa Charles Sentoke ari muri Amerika, ahantu bita ni muri leta yitwa New Jersey. Reka nsuhuze muzehe twahuriye Nyamitabo ariko aba Kigali, nawe ni impunzi, yitwa Munyangero Pierre. Urakomeye uraho, umeze neza? Ingabire Josiane nawe uraho, urakomeye, mukomere cyane kandi mbifurije kugira umugisha, mukagira imana n'amafaranga kandi murakagira inka. Jacques Rwamahungu uraho, waje tukagigahira. Kanangire Eridade urakomeye. Mukeshimana Christine, ariko ndakeka ko Mukeshimana Christine ino ni email. Ndasuhuza umusaza ukoresha iyo telefone yiganye na mama hariya Irushinga, ndamusuhuza cyane, ndamubwiye ngo nawe nakomere cyane. Nanamubwira ngo uwitwa Gregoire Rujukundi ari kumusuhuza, n'uwitwa Gregoire ni konse w'amashuri ari muri paruwasi ya Nyakariba Serushago. Gregoire nawe ari kumusuhuza. Fatuma Nirameba muraho, murakomeye. Joseph Kanyarwanda komera. Gatete Jean Claude uri mu Ngoma Geve, Gilbert ndiziwe, ndabasuhuje. Ariko ikintu cyo mbifurije rero reka nyibabwire, abo nsuhuje n'abandi nzagenda mbasuhuza. Basirire Kanamugire uko ba Omar ndamutsa, n'abandi nzagenda mbasuhuza. Ariko mbifuriza icyangombwa kugira imana n'amafaranga, kuko nta mafaranga mwajya mwirirwa mutuka imana. Imirwano irakomeje muri territoire ya Warungu. Uvira bazanye undi mujenerali mushya waje gusimbura General Gasita, ariko nawe noneho bari kumwanga nawe bakavuga ko yakoze muri RCD. Turaje kugira ngo turebe uko byitwaye. Hari amakuru avuga ko ubwato bwari buri muri Lake Tanganyika bwabashije kurohama, bwari buzanye abarwanyi bo kuza kurwanya mama 23 buturutse Karemi. Mu nama makuru avugwa, ariko ntabwo ndabasha kuyakura neza ngo menye ko ari ukuri, ariko biravugwa ntabwo njya kubishimangira, ariko biri kuvugwa. Muri territoire ya Masisi muri Oso Banyungu imirwano irakomeje, ibintu bimeze nabi. Turaza ngo turebere hamwe niye hari imirwano n'ubundi kugeza muri ano masaha. General Gidoshi Murayi hari umusirikare watorotse ava muri 23, ubundi yanakoraga muri 34 region militaire. Hari byaje gutangaza bigaragaza imbaraga za 23 ku buryo byateye ubwoba abo kwa Gidoshi Murayi ndetse n'aba FARDC bari gukorana na Gidoshi Murayi. Ibyo byose turaza rero ngo tubirebere hamwe. Ko dutangire izo zari ingingo z'amakuru. Uwo mwumva ni Clever Bemba. Hari umuntu wambajije, ariko nta musaza wiganye na mama ngo ariko ngo kubera iki bakwise Bemba. Niba ari Clever Bemba ntabwo ari Bemba Jean Bemba wo muzi uriya wundi ni Bemba nge, ntabwo ari Bemba wa wundi Jean Pierre Bemba. Nge ni Clever Bemba. Yego, hako hari impamvu barinyise bo, zabaza muze neza nitonze. Reka nangirire ano makuru n'ubundi ku mirwano iri kubera hariya muri territoire ya Masisi. Sibyo niho wenda ngiye gutangira. N'ubundi hari kubera imirwano muri territoire ya Masisi hariya muri Kazinga. Ni kuri no tariki ya 24 22 ni muri lokalite ya Kazinga iri muri segiteri Oso Banyungu. Twavuga ko aho hantu ari ahantu twavuga nko ku mutima wa territoire ya Masisi. Ni ahantu hamaze iminsi yabera imirwano, aho abarwanyi ba 23 bakomeje kugabwaho ibitero na za Nyatura. Ariho Nyatura iriya yitwa Pareko FF, za FDDH, za APSLS
bariya bibumbiye bose muri rya shyirahamwe ryabo ry'abawazalendo baje no kwataka ibirindiro bya M23 biri hariya za Kazinga, ariko intare za Sarambwe M23 babasha kubasubiza inyuma rwose bakubita inshuro, nubwo wenda byaje kuzana panike yaba mu mavilaje ari hafi ya Kazinga, kuko Kazinga buriya ni lokalite. Mu mavilaje ya Kazinga ndetse no mu nkengero za Kazinga habashije kubamo ibintu nakwita ngo ni amapanike, iyo bita panike totale. Ni ukuvuga ngo imbunda ziremereye n'izoroheje zumvikanye, ariko ni n'abasivile bahaguye, abasivile babiri mbona bahaguye, harimo uwitwa Shirimpaka. Abarwanyi rero bo muri Wazalendo babashije kuhagwa, ndabona ari 6. Umusirikare umwe wa M23 bamurashe mu kuguru, ndabona ko ariko ni local defense barashe mu kuguru, nawe ni isasu ryari rivuye kure, kuko ndabona ko nuko tubibona ni ibintu byoroheje, ni isasu ryari rivuye kure riza kumufata, n'ubundi bari kuri mobile bagenda basa no bari bagiye guteka. Ariko rero impamvu mvuga ngo nubwo byoroheje ibyo bintu uko byoroheje iri isasu ryaguye ku musirikare wa M23 nuko bamuziritseho, ndabona ari isengeri, ndabona ikintu cy'umweru ni isengeri umwe yakuyemo, barayica baramuzirika, ntabwo bigeze bamuheka, yakomeje kwigera n'amaguru. Urabona ko ari ibintu bitaremereye, kereka wenda niba igisebe nikimara kugira guhora wenda cyangwa iki ashobora kuza kugira kutongera kugenda, ariko ikigaragara nuko nta mutsi wacitse muri biriya byabaye byose. Ubona ko hariya rero muri Kazinga M23 ikomeje kubyitwaramo neza, nubwo imirwano n'ubundi igikomeje kandi ikaba ikirimo. Reka mve muri Kazinga rero nere kwatinda, kuko mbona ko mfite amakuru menshi ngomba kugeza ku bakunzi b'Intare official, ngomba kubagezaho ano makuru yose. Hano rero baratubwira ngo imirwano Reviora Combat n'ubundi kuri no tariki ikomeje kuba. N'abarwanyi bo muri groupe auto defense bita ngo ni Wazalendo, ngo babandi ngo nabo ngo birwanaho muri region ya Nyangezi, ni muri kiriya gice cya Nyangezi, ni muri territoire ya Warungu muri Sud Kivu, aho kuri uno wa 3 semere credit ku itariki 22 imirwano yatangiye ejo nanayivuzeho, n'ubu ngubu ko igikomeje n'ubundi muri biriya bice. Imirwano iracyarimo, yatangiye ejo kuri 21, n'uno munsi imirwano kuri 22 iracyarimo, iracyakomeje. Noneho ngo urusaku rw'imbunda ziremereye rukomeje kumvikana muri kariya gace, ni muri lokalite ya Ihaga, Mwenda, Bwenda, Kiyanja na lokalite ya Businga. Doke ni mu majyepfo muri side ya Nyangezi. Aho rero amakuru aturuka avuga ko ari Intare za Sarambwe cyangwa M23 zagiye gukora mu operation yo gusenya ibirindiro bya Wazalendo n'ubundi biri hariya, anaribo bazaga kugabana ibitero ubundi hariya koko Nyangezi. Intare za Sarambwe ziravuga bati ntago twabemera ko muzongera kugaruka kuza kugaba ibitero, ahubwo icyo tugomba kubakorera nuko tugomba kubavisha imyuna hakiri kare kugira ngo ibyo bitero byanyu tubihagarikemo. Ahangaha kuri uno wa 3 n'ubundi nko kuri ariya amashuri bita amashuri ya Weza, ni amashuri y'abakatolike ayoborwa n'umufrere witwa Mariste, yatangaje ko amashuri ari aho ngaho yose n'ubundi yaje gufungwa, kubera ko ntabwo abagabo bakohereza umwana ku ishuri, n'abantu bose barabizi, ntabwo abagabo bakohereza umwana ku ishuri isasu ririmo. Ibyo bintu ntabwo nawe kireka wowe waramuhaza. Amakuru akavuga ko abasivile 7, abaturage 7 aba ari bo bamaze kugwa muri iriya mirwano yahereye ejo. Abazalendo
22 bamaze kugwa muri iriya mirwano. Donc harimo abasivile 7, aba wazalendo 22 bamaze kugwa muri aya mirwano ku muhanda Nyangezi Bukavu. Nukuvuga ngo uturambo turahapanze. Croix Rouge rero icyo nababwira, mutangire mukore akazi, murebe icyo gukora, kuko aravuga ngo la route Nyangezi Bukavu reste impraticable, reste praticable. Uriya muhanda we uracyari praticable. Ukavuga ko Nyangezi Kamanyola umuhanda usa naho ufunze kuva ku cyumweru kugeza uno munsi, umuhanda uracyafunzwe. Uri kumva ko harimo operation. None akavuga ko imirwano n'ubundi yakomeje, iri kubera n'ubundi ikomeje aho bita Mazigiro, localité Kamisimbi. Muri localité Kamisimbi position za wazalendo, les positions de wazalendo wari attaque. Donc ngo zamaze gweze kwatakwa na mama 23 ndetse ziranatwikwa. Reka mbivuge neza, reka mbivuge no mu Gifaransa ngo ces affrontements font suite au Saint-Sylvanie à Mazingiro, localité de Kamisimbi, où les positions de wazalendo auraient été attaquées et incendiées par l'Alliance Fleuve du Congo Mama 23. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à intervenir rapidement pour assister les déplacés. Et donc barade wakabati uriya muhanda wenda urafundwa kuva Nyangezi werekeza za Kamanyola, bakavuga ati aba wazalendo amaposition yabo yaratwicwe. Urabyumva, haratwikwa, haranasenywa. None abazalendo bakaba bari guhamagarira leta n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo barebe ko baza kubafasha, kuko ngo nta n'ibyo kurya bafite. Bakavuga ngo les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées. Donc aba autorité bari locale, abayobozi babandi b'inzego zibanze ndetse n'imiryango mpuzamahanga igakomeza igahamagara n'ubundi indi miryango mpuzamahanga kugira ngo baze barebe ko bafasha ziriya mpunzi zavuye mu byabo kubera iriya mirwano. Kigaragara nuko n'ubundi nkuko ndi kubivuga, imirwano iracyakomeje, ubona yuko n'ubundi izanakomeza, sibyo? Uri kumva yuko muri Walungu ibintu naho birakomeye, ntabwo biri muri Masisi honyine. Muri Walungu naho Nyangezi imirwano iracyakomeye, iracyanakomeje. Reka nsimukire kuri ano makuru ya General Guido Shimurayi, aho umwe mu basirikari ba FARDC bafashwe miri hano muri Goma yabashije gutoroka. Hari undi yitwa Capitaine de Baba, nawe yari yarafatiwe Bukavu, nawe yaratorotse ngo ntabwo ngo yaharanga umushahara, ngo buno w'amafaranga yabo ngo yarazamutse, ngo bari guhembwa ngo niba ari 417 dollars, niba ari 417,000, niba ari 470,000 francs congolais. Batano amafaranga ntabwo nayaheba. Avuka no muri Rucuro, yarafatiwe ra Bukavu, aragenda aracengeragera Uvira. None se ubundi Uvira nimara gufatwa ho bizagenda ute ko naho azongera agafatwa? Abitwa abasayuni nabo barakomeje, buno barizagisangani. Ariko reka mbwire nk'uwitwa Serge Birinda, Serge ngo ni koloneli wishe umwana wa pasiteri, umwana wa pasiteri hariya kwa Bakinsetsa kwa ba Jean de Dieu. Uriya mwana witwa Eric, kugira ngo utunge umugore we Merveille, uramwica koko shaka kurimbwa, uramufata umwana ngo avuye imiyanje, baretse ko nawe yarakoze amakosa, wamutungiye umugore, aragenda nawe bagiye muri formation muri FDLR, yatsaga akabari, ageze hariya Ibusihe, wowe na pesa ni se wa Merveille muramwica. Ubu se shahu nk'amaraso y'umuturanyi kuriya koko Serge kwazagukora umwana bibone diplome vuba, wowe uramwishe neza kugira ngo utunge umugore we Merveille, utaye umugore wawe Igoma nguri muri za wazalendo. Uwo babare wenda kuba mbivuze kuko ari ibintu byabaye, ni abantu b'abaturanyi hariya mu Kanoro, abantu bazi Birinda, bazi Nyirabari. Umuhungu we witwa Serge yica umwana w'umuturanyi we baturanye
kugira ngo atunge umugore we. Serge warakosheje, Imana nta nubwo izanakubabarira niyo wayisaba imbabazi. Ari amakosa yakoreye umuryango wakorera abo kwa Nyirabari, unayakorera doke bari abungura bahariya mu Kanuru. Warayemutse cyane bwana Serge. Mukuru wawe sinani, mukuru wawe harapasinze avuye kuri training agiye mu ntare za Sarambwe, bakomoka ari za Gisovu. Uzajya wirirwa wirukanka wowe na baskaja nabo ba DP Harinda, ariko ntacyo bizabagezaho. Hano Gidoshi Murayi yaje guhahamurwa nibyo umwe mu bari mu biro bya kabiri muri Goma bafashwe mpiri, nyuma ajya kuri training arongera aratoroka ajya kwiripotinga kwa Gidoshi Murayi kugira ngo nawe ajye guhembwa, ariko yaje guhahamura igisirikari cya Wazalendo ndetse na FARDC ababwira bati reka mabwize ukuri ngo iyo indege igiye guhaguruka Sokoyi ije mu gice kirimo M23 yamaze kubibona kare, ikabwira abasirikari bose pya bakabura n'umwe, ngo iyo drone ije uko byari biri muringara ati tuba twamaze kubimenya kuko bafite tekinolojiya ikarishye ku buryo bagira ngo bagiye kuhagera rwose. Intare za Sarambwe zamaze kubimenya kare, urabyumva, zamaze kubimenya kare. Abasirikari bose bakagenda bakisha bakigira mu ndake ku buryo nawe wabona ngo ariyo mpamvu muri kubona drone ziri kuza zikarasa umwuka, Sokoyi zikaza zikarasa umwuka. Ni ukuvuga ngo rero yabivugaga avuga ati antuka mwebwe mubyumve kandi mumenye ko nta n'ikintu na kimwe cyo FARDC yatwara M23, nta n'ikintu na kimwe indege zatwara M23, kuko bagera igihe cyo kubizana M23 yamaze kumenya ko indege iraje, drone ziraje. Ibyo byatumye Gidoshi Murayi avuga ati twari tuzi ko kuko twamaze kunanirwa imirwano yo ku butaka, twari tuzi ko wenda indege ari cyo zizadufasha, none ni nako bimeze. Byabahahamuye, byabateye ubwoba, bavuze ati ngo tekinolojiya ya M23 iteye ubwoba kandi gizute irahambaye. Ukumva ko ni ibintu bikomeye kuri Wazalendo, kuri FARDC, kubera tekinolojiya ya M23. Bakunzi b'Intare Official rero, reka twigendere n'ubundi twigire ahangaha kuri no mu general nawe bari kwamagana. Nabonye n'amakuru ye avuga ko icyo bari kumwamaganira n'igihe ngo yabaye ngo yari colonel, ngo yari major mu gihe cya RCD, ngo byari bimeze gutya na gutya, ngo aza Rwanda, ngo aza nini na nini, ariko hano hari indi mirwano ntavuze yaberaga hariya za Nyarushyamba muri territoire ya Masisi ndetse na za Gasheberi hariya uri kwerekera hafi ya za Gasheberi, ariko n'ubu ni ubutero, ni bwa butero ubwo bita ngo ni bwa baje kunyombora uduhene, kunyombora udukoko n'utundi. Utungutu two n'udutero udutero bubwa niba mutuzi simbizi. Hano bari kuvuga ko generali waje ni general de brigade yitwa Amuri Kiviri, niwe komanda obse donc niwe ushinzwe operation na renseignement muri 33e région militaire, uje gusimbura general Gasita Olivier kwiri poste yari yaje mu hariya muri Uvira. Hano ariko banditse ngo notebye ngo tuzi yuko ngo generali uriya Amuri Kiviri ngo ari uwo muri RCD, yabaye muri RCD Goma, ngo kandi uwamuforumye ni Colonel Jire Mutebutsi afatanyije na Amisi Tango 4 mu gihe cya RCD. Bakavuga ngo icyo gihe cya RCD ngo yari majoro, ngo yayivuyeho ngo muri mixage yo muri 2004,
ngo amatwi yacu n'amaso yacu birareba kandi birumva, ngo uriya nawe bazanye ngo ni umunyarwanda, ngo baramuzanye ngo nawe akore nk'ibyo Gasita yakoraga. ngo kubera iki bazana, abo ni ababivuga bari hariya, bazana ngo abantu babaye muri RCD Goma no muri CNDP, ngo RCD CNDP ngo na M23 ngo bakazana kugira ngo baze kuyobora muri teritwari ya Uvira na Fizi na Mwenga. Ati ni ya strategy yo kugira ngo yo gutanga igihugu. Ibyo ni abaturage, niba ari abaturage, niba ari abayobozi bahariya muri Uvira dokini za Wazalendo bavuga yuko uriya nawe ari M23 ngo nkuko bavuga Gasita yari yaje. Hano ndabona hari ikinyamakuru n'ubundi cyabyanditseho, kambivugeho gakeya. Hano baravuga ngo Brigadier General Amuri Kiviri niwe wagizwe umuyobozi mushya w'akarere ka 33e region militaire muri Sud Kivu. Ni inshingano General Amuri azitsimbuyeho Brigadier General Olivier Gasita wanzwe na Wazalendo Uvira, hari icyicaro gikuru cy'aka karere. Kuri uyu wa gatatu tariki 21 z'ukwa 10 nibwo uyu muyobozi yahise atangira imirimo nyuma y'uko General Gasita mu byumweru bibiri bishize yerekeje Kinshasa ku murwa mukuru w'igihugu. General Amuri afite inshingano zo kugenzura ibikorwa bya gisirikare muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi akagenzura n'ubutasi. Bivugwa ko kuri uyu musirikari yahoze mu nyeshyamba za RCD Goma mbere y'uko uyu mutwe warwanyaga ubutegetsi bw'iki gihugu winjira muri leta kimwe n'indi mitwe yose yayirwanyaga. Hari nyuma y'ibiganiro byo muri 2002. Amuri Kiviri atumwe Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihe amakuru amwe avuga ko FARDC iri guhungisha ibikoresho bikomeye ibijumbura babijyana ibijumbura. Ni mu gihe umutwe wa 23 heruka kwerura utangaza ko ugiye gufata umujyi wa Uvira uhereye mu ntera ngufi uvuye mu mujyi wa Bujumbura. Bikaba byaratangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe General Major Emmanuel Sultani Makenga, ariko n'umugabo afite amazina meza. Sultani manza ari umwami, Sultani ni umwami, Makenga ni ukugira Makenga, Emmanuel ni Mesiya, donc ni umucunguzi ugira Makenga akaba n'umwami. Mana yanjye ufite amazina meza muzehe, ufite amazina meza rwose. Mu butumwa Generali Sultani Makenga Emmanuel yageneye abaturage ba Kamanyola ubwo guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na Alliance Fleuve Congo 23 yabasuraga mu byumweru bibiri bishize. Gusa ibyo guhungisha izo ntwaro igisirikare cya FARDC muri Uvira cyabihakanye ko nibashaka bazihungishe cyangwa baziharekere, none sizo 23 ifite zirahagije. Uyu mujenerali rero bakaba bavuga ko yabaye muri CNDP akaba muri RCD, ako sinzi ko yabaye muri CNDP ntago mbizi. Ngo nawe ngo ashobora kuba aje gukora nk'ibyo Gasita yaraje gukora, ngo bakibaza impamvu bakomeje kuzana abajenerali babaye muri RCD, ngo abajenerali ngo bari kubazanira ngo n'abajenerali bo kugira ngo baze kugurisha igihugu. Bakunze Intare Official rero reka mbabwire mukore subscribe, ariko reka mbasabe ikintu kimwe. Niba mukunda Bemba, niba mukunda Intare Official,